Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengendo, nganze ndi wano mu kibuga ekya Abu Dhabi ku East Gate Cafeteria. Olunaku olwaleero abasoga nsete wano mu kibuga ekya Abu Dhabi bagenda kubeera nga bajaguza 1 year anniversary. Era nga namaze dda okutuuka wano nga bagenda kubeerawo ebyokulya n'ebyokunywa, ate oluvannyuma bagenda ku kisaawe kya Armed Forces okubeera n'omupiira ogw'omukwano wakati w'abasoga community Dubai ate n'abasoga nsete Abu Dhabi community. Johnson Sengendo, katulabe ekigenda okubeerawo olunaku luno olwaleero. Amaina gange ninze basalirwa John Bosco era nga ninze minister w'ebyemizaano culture ne entertainment mu Busoga Nsete Abu Dhabi. Olwaleero uno ndi musandufu ino okuba nga olunaku olwaleero tukungaine n'abantu bangi dine motoka demuli no bus demuli no didi wano kudaguza kweyagala kusanuka kyotuli masano merere basoga banange mbe yanziza banayifa abavuye Dubai abayifa bakulembeze bayifa batwala wano nga bakulemberwamu mukulu nakachiko ke abali gano bona mbasaba nti muongere obuwagizi muongere okuba nga mutunweza mu bumu tubenga tuli bantu walala tuli bantu wala sobole okuba nga tutambuza Busoga we tubenga tuli gala sobole okweyongerayo timu bizibu timu masanu bino okuba nga tuwala leo kiri Abu Dhabi ido jja kuba Dubai obala sakaima obala so omusoga ina wali wefuna wona woli woboli Dubai wegaite kubasoga banayimu baino abali mu Dubai obanga ali Abu Dhabi ida wewandise ofuke member sobole okuba nga tutambwira wala ndozo muli kubona wenumi akajozi kano ka Busoga Nsete Abu Dhabi nolo ensonga eyo nze mbendeza amatambula malungi mbendeza emirembe mbendeza emizaano emirungi tusobole okuba nga tutambula bulungi tuje tuzande bulungi tuire tuje tulye ebitu tulya era tusobole okuba nga tulayo mirembe mwebale ino mwebayala. Amaina gange ninze Mpia Fred nebaza abaganda baife aba Abu Dhabi Busoga Nsete abasobole okuba n'olwaleero nendo kino kibe ekyokubonera kweri twena nti nga tubanda obwakya bazinga baife okuba obwenkizo buvunaanyizibwa bwaife abavubuka okusooka okuba ekyokubonerako tusobole okukolera walala tugemagane ne baganda baife bonna tusobole okusolonza bonaife yona gye bali tubayize walala awo Busoga bwe bunaabanga bwakwira ku ntiiko n'olwekyo bube buvunaanyizibwa buli bwa Musoga gyali tuna tube n'obumu tuzimba obumu tunoonye banaife tutumbula Olusoga awo we tuli kujja okusobola okuwa obwakya bazinga bwaife enkizo n'amaani mu nsi yaife Uganda era nga tunaaba n'ebye tunaatuukako tetulina just kukomawo just kubanga nga tusisinkana mu busisinkane wabula twenda okubasaba nti ensisinkano dino de tukola girimu ebintu ebyamakulu ebiri kujja okuvaamu era bintu bingi no byetuteesaako ebijja okuzimba Obusoga era ebijja okuganirwa Obusoga n'ensi yaife nga Uganda okutwaliza awalala n'olwekyo nja kusaba mwena abali eyo abakaali kutegeera nkola eno gye tutandise tuli ku nkola ey'okugaita Obusoga okuboneka nti Obusoga bwira walala tubutumbule tubuzimbe tusobole okutolawo ekifaananyi ekyekidye nga kibaawo nga Abasoga bateekebwa wansi nga bali wansi mu byenfuna so buvunaanyizibwa bwaife nga abavubuka ab'omulembe guno okusobola okutumbula Obusoga okubukulankulanya nga tukolera walala ni baba awono kwe tulijja okusobola okwekulankulanya n'okukyusa ekifaananyi ekikyamu kyetobeere tulina so banaife abali mwena mu nsi eno UAE mwena tubakunga munoonya wali Busoga community munoonya wali Basoga Nsete mwewandiise tukolere walala tube nga tusobola kutambulira walala ng'ekigama ku mwino kigamani kwiwe n'olwekyo olw'obugambo obwo nsigaire Mpia Fred publicity Basoga Nsete Abu Dhabi. Amaina neirobozi ninze Salongo Edi Mukaya omwana erira butu aveidinda nga ndi wano ku mazaalibwa oba amakuza ga Busoga Nsete Abu Dhabi omwaka twakaweza mulalanga Abasoga Nsete Abasoga mu Abu Dhabi mukyanga twekunganya so olwairo tuli ku mazaalibwa gaife agasookeire irala mu byafaayo nga tuli kutembeta community eno nze obuvunaanyizibwa bwange bwenna ninze Chief Admin
wa community eno nga nina bananga abandi benkulembera nabo. Community eno twagitandikawo nga abasoga aye tulina n'ebigendererwa ebindi ng'ebyokwekulakulanya walala n'okuyambagana mu bizibu ebyendawulo. Titukoma bukome kunumirwa oba kukuŋŋaana nga abasoga aye twetaaga n'okwekulakulanya tuwaye tumanagane ate nga twekulakulanya tutuuse obusoga mu ntongi. Kumbali saawa dino omuntu owundi gwenina naye ni Mudadu oba chairman wange gwenenda okwandula wano chairman gwenenda okwandula wano yena abe kuno obugambo bw'abakoba nga tutwala obusoga wano mu Abu Dhabi ni mu UAE mu buntongi. Tusangaire amaina gange ninze John Mugabi nga ninze Mudadu nkani chairperson wa Busoga Center Abu Dhabi community. Ndi musanga bwino kubanga tumaze omwaka mulamba nga tuweereza abasoga abali bufu waifeno Ruiru Abu Dhabi. Kine kitukoze nga twenda kugaita busoga yaife tujongereyo tusongeze busoga batoka tuseseyo busoga tusese busoga tujongereyo paka mu buntunje ebiriwo byonna abali kwogera tuli basoga ife twatukaira bakwa mwana naita twatukaira tusangaire buli muntu ali wano musanofu nina wamasano merere zira bigambo bingi mbeba semena mwena okubanga mwidye mwawulira mulanga gwaife mweda mwatwegaitaku okukuza omwaka gwaife omulala guno kyankani anniversary mu bufu bweno obwo tulina baganda bange abaidi okutwegaitaku okucelebratinga gundi eno nga bavile Dubai aye nga Busoga community UAE bali side yere ife tuli eno mu capital ife tuli mu capital bo bali mwele mu business ife tuli mu command bo bali mu business mwaifo geno agonda mufu bweno ndakweta omuta wange atenga ni general secretary wa omuhandisi ni Kalani wa OMP wa Busoga community UAE maina madaba ya ndulira kitufu kyene twaida nge bayikika family ene ndala ono muto wange atakabiri ali ne mukama munjere kyabazinga fombo wale ebya awangale ebyanda nebyanda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasoga tuli basanga vino amaina oberina basalirwa Douglas Mohammed iranga ninze secretary general oba general secretary owa Basoga community UAE. Tuli basanga vino olwebikuduko bino ngere ngombo yaife bweko banti tuli abasoga kulwa Busoga so bino ne bintu byetwogera ku obwegaisi eranga okudaguza niba naife nga omwaka gwera kintu kyetusanukire ino eranga tusuubira nti obwegaisi ni bunono obututwala mu maiso era nga tiimu bwetuvire Dubai mu Basoga community UAE twaniza buli musoga yena yoli okwida okutwegaitaku era nga nze natya bisenzenka nina tiimu gye nabise nayo era nga ndowooza banange bona bajja kuba ku kyebabakoba era nikwawaawo ndowooza kankobe muganange nabe ku kyabakoba omwami Bidi nayanziza Kalani wa Busoga community amaina neddobozi bandeta Bidi Ismail nga ninze minister wa logistics mobilization and coordination mu Basoga community UAE nga nife balata abasoga bona abagani bamwe bwendobende eri omuwalabu nga nikwawaawo twidi okusanuka nga tuli walalanga abaana abakaido bandakaido nga abasoga nga tuli walabu nafena nga tuli kusanukira kuba naife abasoga nsete okusinzira mu capital Abu Dhabi olw'ensonga nti mu ibendobende eri omuwalabu mulimu ebibinja ebyabasoga bangi aye nga ebibinja ebyo bitwalibwa biri wansi wa Basoga nsete wansi wa Basoga community so Basoga nsete eri wansi waife aba Busoga community nkani UAE nga tuli walala nabo era nga tuyikirizagana nabo obyetu batambuza tuyikirizagana nabo nitwe nabye tukola bayikirizagana
nabyo. So tulina esano bingi lw'okuboneka nga fena nga abasoga tuba n'eirobozi eirala twogere ekirala tutwala obusoga mu maiso ne Uganda mu maiso okutwaza era tulikubiriza buli musoga aliyo yena aide atwegeite kuyegeite ku basoga community yegeite ku basoga nsete mubenga mutuwa biodata waime mwena tubenga tuba ni information yebagema ku mwena such that nga abawo obuzibu oba amasanu kisobola okutwamba twaboneka nga tuva mu buzibu obwo obanga tuba mbasano ala nga tulikwegaitibwa ku embassy ya Uganda kubakati buti ekintu ekigwa ku muntu omusoga yenda wano nga abisemu ife kiranguwira embassy ya ife okutegeera omuntu oyo naaliwo olw'ensonga nti basoga community yaleetawo chapter y'okuba nti tulina biodata agema ku muntu yenda kasita abanga musoga ng'ali wano mu ibendobendo ery'omuwarabu mbende ino mbendera irala mbayozayoza okutuka ku nnaku olwaleero era mwongere okuba niife ng'era ndabakubiriza mubenga mutwegeitaku kunkani ku channel daife dona edda emikutu gimugaita abantu ku social media tuliku ku TikTok basoga community eriku ku YouTube basoga community eriku ku Instagram basoga community eriku nabakubiriza n'okutwegaita ku buli lwasande nga tuli ku program yaife eyetebwa ekigangu nga twogera ku nsonga eddabasoga obusoga bwavaawa buliwa era buli kujyawa mubenga mutwegaita ku mwena obuli munsi edeyo editali wano abali mu America mu USA abali e Canada abali mu Schengen countries mwena tubakubiriza mutwegaiteku omusharinge subscribe mongereyo obubaka buno bwe tubawa tubenga abasoga tuba wangulu tuba kupiki nikwawawo ndija kuwa muganda wange akazindalo John Bosco nga ni advisory personnel waife w'abasoga community abe nikyasobola okwogera ku yemuli mbende ino baba mukulu advisor nsangaire okubona zena nesimye okuba nimu olwaleero nze mwene amaina ninze taliire John Bosco musaada asibuka ebugabula ayenga nze baba yavaayo ebugabula eyo yajebula moji nagayikoke kaliro so era nze neri amaka gange ayenga nsimye okuba nti tuli eno nga abasoga yetwakola community waire ife abandi tuli best Dubai abandi bali best Abu Dhabi era olwaleero twidye ya kukyalira kuba naife abali best na Abu Dhabi nkani bona balinamu association eyetebwa abasoga nsete nife nga abatwale ebendobendo lyona erya UAE abasoga community UAE ayenga ekikulu kya byona tukunga buli muntu ali eyo nadala buli musoga muide mutweyungeku tukulaakulanye wano wetuli mu association yaife ne waife ebusoga twireyo nga tuligalala tusobole okwemana okudevelopinga gano nigale tusobole okulugeranga ku bituluma gano nibutya tujja okuyamba ku obwakyabazinga twena tubeeko itafaali lye tukola okutuuka eyo mu bwakyabazinga ayenga nze era nkubiriza n'abali mu busoga abali ekaliro abalamoji nze nga wembakobere nze balinziika bulamoji eikaliro enawaikoke okukyale buluya so mwena mbasugiriye kabalamoja bali eyo era mbakubirizya nti iswe eno tuliyo katonda kali ayambire abali yabandi abali omu UAE muno nga tumusobola kututuukirira muize mututuukirire tulina associations nyingi tulina emikutu egy'enjawulo ku Twitter ku Facebook ku YouTube nadala abasoga community UAE osobola okusubscribinga osobola kulikinga then we can get in touch. Otherwise we are very happy okubona nti we are all here and being that we are all basoga we enjoy the community and I think we shall do our best to see that we remain together and we can as well develop our community as well and if we go back to the basoga we can as well make a brick, add on our brick to the Chabazinga ship. Anyway, I thank you so much for hosting us today. I sign out. Mbaniriza ino ni basoga nsete Abu Dhabi community nga tusangibwa hano mu kibuga ekikulu ekya UAE mu Abu Dhabi. Amaina gange ninze Tenwa Charles omulongo nga ndi musoga wawu ngera nva ebujiri
mu iggoloza eri e Buwunga. Awo omukisa guno kangutwale ng'ananiriza sipiika wange era nga nze nkola nga General Secretary mu community n'endala eno ey'Abasoga Nseete Abu Dhabi. Mwami Wambuzi Bernard nkwaniriza ino era ng'ono ni sipiika waife webale kwidda baba yogera ku eri abantu. Sebo neyanza se tubaniriza ino mwena bali ku Tawera TV olwaleero tulina omukolo omubedde ino wano mu kibuga ekya Abu Dhabi nkani mu Buwarabu gyeta UAE. Ali kwogera ni Mwamaina Ninze Wambuzi Bernard era nga ninze omwogezi ow'ekibiina kya Abu Dhabi Busoga Community Establishment 2023. Ekindeese wano olwaleero nenda okumanisa iwaali eyo nti Busoga Community Abu Dhabi neki twatandika as a very small group oba gyete WhatsApp group. Tutandika WhatsApp group twabona nga tulina ebintu ebisinga bye tulina okwongerako. Bwe twavaawo twakoba nti no tulina okweyongerako mu mbeera ey'enkulaakulana. Twatandika twekolamu omulimu twawandiisa ekibiina kyaffe. Bwe twawandiisa twafuna nga tumaze ofuna executive kakikakulembera era bwe tuviiraawo twagezaako ino okuboneka nti tusobola okukumakuma ku bamemba baffe abasoga abali mu kibendebende ekya Abu Dhabi era weewaawo wetutuuse butya olwaleero nti twatandika group eyatuuka yawandiisibwa wano yawandiisibwa e Uganda okuva ku mutendera paka ku Uganda Registration Bureau of Companies. So olwaleero ki ekituleese nti tuli kumakinga omwaka mulamba nga tuli kuweereza community yaffe ey'Abasoga mu Abu Dhabi. Naye nga kino lwaki tulina omulamu olwaleero oba gyete theme nti tuli ku celebratinga the togetherness, the unity ey'Abasoga mu Abu Dhabi. Bingi ino byetukoze era twebaza support okuva eri bannaffe aba-executive ekolebwa omwami omukulu Mugabe John. Twebaza ino bamemba baife aba community ababaire ekitundu ekinene ino okuboneka nti tutuuse we tuli olwaleero. Twebaza abagenyi bonabona, twebaza ababatuwaire omukono mu kusaba, twebaza ababatuwaire omukono mu kugabirira nti olwaleero Busoga Community in Abu Dhabi tuli kucelebrating omwaka mulamba nga tuli ku mayengo nga tuli kuweereza obusoga ate nga tuli kwekolamu omulimu. Kino tukifunye tutya nti twagezaako okuwumbawumba abantu baife, twagezaako okubataagalala, twasobola okuba nga tusonda akasente akatini ke tulinako twakata awalala twafunamu ekyo. Era saawa dino basebo ne banyabo mwikirize mbakobere nti Busoga Community Abu Dhabi tulina gye tweta abagaiga. Tulinamu akabondo akabagaiga era akakabondo naaba abantu abeewaayo basukuluma ku bannayibwe nga benda obumu okusinga ku abandi. Era mu ekyo tukikoze mu mbeera nti twajja twayigulawo okwewandiisa. Bwe tumala okwewandiisa twayigulawo okutandika okusevinga akasente. Era wetwogera mu bwire buno tulina sente ediswika mu bukaire 20 ku akawunti y'Abasoga Nseete Abu Dhabi. Era nga sente edo akawunti buli kimu byonna byonna biri Uganda atera bank accounts diriyo, files nadona, registration certificates na buli kimu kiriwo. Era twebaza Katonda nti ni government bwe yaweereza obuyambi oboolyawo okuboneka nti esobola okuleta akasente akasobola okuboneka nti kayambako kukwabo abenda obumu abenda ekulankulana twena twali abamu kwabo ba beneficiaries. Era nga twebaza nti oboolyawo eyo grant yebaatuwa tibatuwa kutwebaza kuboneka nti tujirya wabula kuboneka nti ekolamu omulimu nti oboolyawo bwe katali jirya tusobola okuzimba Masengere ebusoga oba tusobola okuzimba gye tweta Burj Khalifa ebusoga. So mbasaba mwena mwena abali eyo nti kino ekintu olwaleero kye tukwogeraku obumu kwegamba mu community kitukoleire ino wabula iwaali eyo nga toyidi ki ekiri munda. Ndi kusaba nti oba oliawo osobola okujja ku mikutu jona taku Busoga Community Abu Dhabi ku WhatsApp, ku Facebook,
ku Twitter, ku Telegram, osobola okujja ku YouTube. Information yesinga ojja kifuna. Sawa dino tuli kwolekera ku Armed Forces era nga olwaleero okuboneka nti tukuza amazaalibwa gaifu agaweziza omwaka omulamba ku Mayengo nga tuweereza abasoga. Tulinayo omupiira wagati wa abasoga Abu Dhabi community wano mu UAE era nga tukyaziiza banaife aba Dubai era nga abo osobola okubeeta abasoga community in UAE. Basebo ne banyabo omupiira ogwo guli kujja kuba ku Armed Forces ku kisaawe ekikolobo wano mu Abu Dhabi era nsuubira nti oba oliawo musaawa nga ndala tujja kuba nga tutandika byonna n'ebisingawo. Nsaba nti oida kubanga oba updated through Tawera TV. Tuongera okumuwagira kubanga yeneera abaire wino okulwaife okutambuza information nga taswirwa kubanga lwaki nti ayenda oba oliawo ekintu ekiri kutambula. Mbeyanziza ino nsigere ninze Wambuzi Bernard mwete omwogezi ow'ekibiina kya Busoga Nsete Abu Dhabi enzaalo ey'e Mutumba mu isaza lya Kyabazinga ery'e Bukono ewa Nkono. Mbendeza bikala mbyerere Kyabazinga Busoga Funvuwe ebyanda n'ebyanda mbeyo bwera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali kutuwuliriza n'abali kutubona ku Tawera Radio Tawera TV. Senga Fauzia M n'amaina gange ndi chief advisor mu Basoga Nsete Abu Dhabi. Olunaku olwaleero tuli kuweza anniversary yaife esookera irala mwaka mulamba weddu okuva twatandika ekibiina kya Basoga Nsete wano mu Abu Dhabi. Era nga ensonga okuva mu 2023 twali tukitandiise aye officially twakitandika mu 2024 nga tukiregisterinze okuva e Uganda direct mu URSB ni constitution twagiregisteringa account twadigulawo tuli kuweza omwaka omulamba olunaku olwaleero era nga tuli ku celebrating anniversary yaife eno nga tuli tutairemu omuzaano gw'omupiira wagati w'Abasoga Nsete Abu Dhabi ni Basoga community Dubai ngera tulijja kusooka tumaze okulya ekimere eno ni Eastgate Restaurant Abu Dhabi tumaze okugabula abagenyi baife bulungi ino n'ekimere eky'Abasoga era buti tuli kuvaawo birthday fedi tuuse tuli kubatwala ku Armed Forces playground tusobola okwekuba mu mpiira ba Curtain Risers tujja kuba bakyala aba Abu Dhabi nga tuli kuba mu abakyala ab'e Dubai mu mupiira ogw'ebigere kati we tunaavaawo ate abaami bayingiremu abe Abu Dhabi Basoga Nsete bavasinge abaami abe Dubai Basoga community tubenga ate awo tubona ajja okusinga n'ajja okutwala ekikopo Basoga Nsete Abu Dhabi kyeyategeike era tunaavaawo tulijja ate abagenyi baife kuboolekeza mu after party ejja kuba ku Formal Park Konich tujja kuba ni ka barbecue tulyemu tu celebrating kuba Obusoga kulya so ndowooza tunaavaawo tujja kuba kejenge mpaka ku ncho awo tukere ku milimo kuba twaida akola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga Fauzia M Chief Advisor Basoga Nsete Abu Dhabi. Tawera Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.